салому алайкум дӯстон, ҳаводорони сомонаи Дӯстмурод Шарипов, яъне Дон Жуан. Ҳама каса хуш омадед, то охири барномаро тамошо кунед. Гапҳои чоти оиди шогирдои серьёзни, ба гуфти дигар мурғои серьёзни. Устод муборак шавад. Кадомиш муборак шавад? Ака чара там муборак шудаги, ам муборакиё ки айдими шогирдот солои сол медавида ки дар клипо дар саҳнаҳо бозӣ кунад. Гап нест. Гуфтаи марда гап шавиб меёбарад. Гапаки ҳами саҳри бо ма дар комментария каса миста ки накай Дон Жуан ами гап роста ки ти як сол айдими рафа давидию ба вай дар клипи ту бозӣ карда. Не бародар, и гап наоборот хитоб хит ки ненакард. Ман як бача ҳастам ки ман нангу номусе надорам ки як каса бигӯм ки биё мақсад ки ман зора кардам. Ман ҳаётимда ягон каса зора накардам. Нодида дид эзориш дирид. Ба як гапае ки мегам биза чӣ бу хош чӣ. Ҳама 100% ин гапо ҳамаш беасоса дурӯғ. хитам дарак надошти ки ҳамин хел барномада ҳамин хел гап гуфтаи. Ҳамиам бо айҷониби мухлисот дар комментария бароишон. Бале. Но бовар кунед накунед як хел филмо, як хел барномае ки ҳастай, ина ба Худо қасам мехӯрам. Худо дар тори сармай барномаи худ ма кинои худ ма хеле дидагӣ нестам. Дидагӣ ҳам бошам то охирша дидагӣ нестам. Хеле вақте надорам ки мақсад чара бишинам тамошо кунам ё ки комментария бихонам ё ки хам бародаро ҳастанд комментарияи нотуғришро дарид мекунанд, комментарияи дар кориша мемонанд. Ма ҳайрони ҳамин гапоем ки устод, ма ҳамроҳи шумо бисёр кор кардагем, бисёр санъатшинос сиёнка кардагем. Дар куҷое ки мерафтем як ошхонаи столовая ресторан мештем, як диққа медоим меомад, акай Дӯстмурод, акай Дон Жуан ҳамитунеси кай санъатча мекунӣ ма бозӣ кунам. Мисол нафаро пур будам барои санъатча бозӣ кардан. Ва ҷоеш мешид ки ҳайрон мешидем ки кира занг бизанем, номерошо сахнат кардаги набудан, адресо набуд, ҳайрон мешидем. Шо занг мезанад меомаданд, ҳами хеле хай. Акама чӣ ҷои дурӯғ гӯшам, як бор дар Инстаграм медорам, ну ҷое ки намехонӣ ку. Ҳамҷоаш медорам, як бор ҳамин мекунам ки 10 касон нависаганд ки ака мо тайёрем биям моро саҳначада бигӣ, чӣ бача бошад, чӣ духтар бошад. Хай ягон таш ки мувофиқ омад мегирем, мувофиқ неомад ё ки нахондимам, узр бисёр шакр намехонем. Як гапае ки санъаткоре ки аяқибаш гап назанам, чӣ санъат кунад. Ҳама хеле бигзор ки мон ҳамон шогирдо гап зада мегиранд аяқи мо. Як обрӯи шумо ки ин қадар рӯз дар байни мардум бисёр барнома мешавад. Дон Жуан рафат занид ими Дон Жуан. Дон Жуан фалонай, Дон Жуан қати арабчои хел Дон Жуан, ҳама корда Дон Жуан. Значит, як результати хуб ишон додесен ки ҳама дар сайтҳо ва дар барнома айноми шумо баромад мекунанд ки то ки як просмотри нағз бигирад. Як пешравии хуб кунад. Мақсад ошон шавад. И пас омадан дар барнома барои чӣ ма шуморо файрод кардам? Устод ҳамин сар занг задам, ҳамин хел ки ҳамин чиз дар ҳақиқат асоси воқеӣ дорад. Марда ки гап. Марда говорем не дурӯғ аямаш. Мара то чон занг назанам, ман хеле фикр дарёд бам намезанам ки занг мезанам бигӯм ки хеле ман занг мезанам дарёд мерасонам ки як клип кардан дар кор ё ки як чӣ кардан дар кор, ба ман фикр мекунам ва мегӯям хай биёин хеле мекунем. Мақсад майна шогирди дасти ростам бигем Акмал Ҷумаев. Ман ҳам бача дар боварӣ дорам, бисёр корам ҳамонро занг мезанам, Акмалҷон додар ҳамин кора бин. Ҳама бача корҳои мара буд мекунанд. Устод Акмал Ҷумаев ҳам беҳтарин устоде ки моро дар ҳамин ҷодаи санъат калон кардагиай. Ё дорӣ ки вақте ки хонааш дар 103 буд мерафтем, ҳама каса сарҷам вақте кинои гурезаҳо буд ку кор мекардем. Мисол беҳтарин шахсияте ки ҳама вақт я ма чумора не бисёр одаморо дастгирӣ кардагиай. Нек намакша пост доштан дар кор. Албатта. Бисёр шогирдо ҳастанд ки ба намаканд. Ман химам устодо мегирам, ман худам шогирдам, ман ҳама устодомо ба ҷону дил дӯст медорам. Ман устодои ма дар дига чӣ мегӯям, дар дига баландиё дан устодои ма. Ман устодомо бениҳоят дӯст медорам, хушон медорам устодои ма. Не ки шогирдое ки пеши мо омадиянд, ай Могамбо, ай дигаву Гиргалиё дигаш. Мақсад ки бачаҳои хубан ҳамаш инсонои хубанд. Мақсад ҳамчун ака мара ҳурмат мекард. Ман як карта пеш пӯшидам ҳам дар санъат, ҳам ба сину сол мара ҳурмат мекард. Лекин ин рафаати гапе ки гуфт, мақсад ки як сол айдим ма давид, он наоборот ай. Як сол мумкин ки ҳамин чанд дар ҳаётиш ҳаст то ҳозир айдим ма медавад. Ман парво ҳам надорам. Мақсад бо дар барнома ҳам гуфтагим ки пеши ма чӣ рафаат меояд, чӣ Амина меояд, чӣ Ҳабиба меояд. имини ҳабиба давлатовро гуфтаистам, чӣ муҳаббат меояд, муҳаббати ҳабибиро гуфтаистам, чӣ гулдона меояд, дурдона меояд, фарқ надорад. Ман хати ҳамаш ҳамкорам, ҳамкорӣ мекунам, ҳамаш ман бародарам. Ман ягон санъаткоре нест ки қати ман бародар набошад, қати ман дӯст набошад. Ман нестад ҳам Тоҷикистон ки яки ман санъаткораму мақсад қати ман дӯст набошад. Барин кадомеша мепарсем бипарсем,
ای نشونه رستم سر میکنین، ای روزبکی فیصلی سر میکنین، ای کسی که در تاجیکستان هست، ای سابرینای نظری سر میکنین. ما قطعی رفیقم، ما قطعی با شش خیز دارم، قطعی همش برادرم، همچون برادر کجای در میبینیم شوخیمون رو سر میکنیم، به حضور میخندیم. مقصد دو اتفاقی کارمون. چوچا نگفتی کو؟ خیلی چوچا برد. دیگه چوچا یا برد دیگه. من بعد که استاد ودار نوباتی را وای کدوم شو گرفته دیجدا دکنی که این که قسمی که سر تو بعد هم میقفا کو کی دنگ یک سر باوری دارم که اگه بیام کانکریت نگم زنم، ما باور دارم دیگه اگه اون شاگردم من دیگه نمیزنم، جرأت هم نمیکنم نگم زنم. همه کجای که مرا ببینن میگن التماس دیگه قطعا مونږ دوستمون جون التماس او بودن نریزم. همه میگم چی صنعت کارو چی همین مقصد دیگه سوهان کار میکنن در جای ببینن دوستمون التماس همه مقصد او روی دور بیام او بودن نریزم موتور حرمت میکنم در کمی ترمه او مینویسم در همه کجای ببینن میگن التماس قطعا مونږ که نه که ما مردا که ما شاخ و برنامه را مقصد هم قواعدی را خودم کپیده کشیده مقصد همیشه را برده است همین سواد مقصد که بیاین همین آدم وره همین صنعت پیش بره نه که بود نگاه میکنیم که در ما کو سایت های اون ما نداریم در دیگه جون نشون میبینیم که مقصد چی کاره احمق میکنن و مقصد در درونی او برو سرکش روی میگن که دوستمون در کارت بیچ کو کردی در درونی او دو پوزیدور رو مقصد یا جدا میبینی نوز کشیده است یا جدا میبینی سیگارت کشیده است یا جدا میبینی گلی خو برای همین من یکم تشکر ندارم یکم گپ گفتن نیستم دیگه من بدونم که یکم شاگرد که قطعی من کار کرده جرأت نمیکنه بعد گپ زنم. ممکن همین هم ایده کاری خودش نباشه از جانبی بلاگرها همه چیزا ممکن برای خلق قبیلگی باشن این چیزا شما فکر میکنه؟ من اساس می چیزا میدونم که یا خیلی گفته نمیدونن که خیلی خیلی قپن خیلی ببرن برای چی هنر نیست برای کی هنر باشه که خیلی خیلی شما دان میگیرم این همین هنر داشته باشی مقصد سپورتمن باشید میبره در صحنه بیرون دو تا سالتو میزنی میشه خیلی اما میگه وا دیدی چقدر سالتو زدی که میبره از رو همه آواز که داشته باشی آواز شیرین که داشته باشی خردین شریف بریم دلشادی فایزلو بریم نه دیگر برادرها هستن روزی که فایزلی بریم یا بار شینگه میزنه هی میگه نگاه خیپا خودشو خیپا مقصد آواز داشته باشی خیپا هنر داشته باشی خیپا بقوت باشی میگن نوراق دربوری میشن همه چی از زوری میشن زور باشی خودش خیپا ایتا نه که خیپا مجبوری بکوی و خیپا مجبوری بکوی که ما چخیلی کنم پیارشم باید خیلی چخیلی کنم ای دولگا نمیری خیلی پرانو در باید پر برامدگی که چینام داره کنم ماش من خانه میفهمم نم پرک خسکی روی علو نمی او استاد ما برام میگه که دوردونا در تای اوای یا بالا که تو تای او برا دوردونا رو خب خیلی روی او ده هم میتونه آج نمیتونه که برام نمیسرم با پتروشمو نمیریش بمونم برام آخه یا خیلی پیاده ساعت بگیرم هم میگم که تی اونا رو بیچ کوکا دیونا برا دیونا این خیلی نیست یا در بایو بیزمای ما باید این چیزا رو ما هنرمندو باید تربیت کنیم مقصد تعلیم بدیم نسل نورسا به هر یک سخنیمو به هر یک رفتارمون ما باید تعلیم و تربیت کنیم ایتانه که بگیرم نگینم بلوگیرم بگیم من میشم یا بلوگیرم همین مقصد میگیرن همین آبروی نبودگی صنعت تاجیک برو در زمین میزنم بله ما برای همین میگم که هر یک وقتی که در همین ساحه دست زدین شما مقصد من حق دارم گپ زدن که من دیپلم دارم در همین ساحه چی میگن این کاری ماه من حق کسبی ماه من خوبه گنده ایم تولد شدگی من اینستیتوت نیومدم مرا آوردن که تا همین زوده شدگی تو باید کاری تعمیر تو باید بخونی مرا دیپلم داده دولت همین طرف همین کار ما پشت هنرمو حاضرم شکل خود در دولت کار میکنیم در سلک دولتی تاجیکستان یک تاثیر کرد یک تمسخره باز بایم شکل خود همیشه هم شکر میگیم با امروز استادم کار کرد استمینا بله اکاقتی برادراقتی مقصد من یک رویه ندارم چند رویه دارم در توی برندگی میکنم میبرم صحنه میکنم برادرای دارم که قطعا کینو میکنم مقصد در تئاتر کار کردم همه شما ایدو میدونم که چی گپ چی گپ نیست نکم که بلاگرای حاجی برآمدن چیم چخیر برای خیب هر کاری میکنم یک از جنگ میدونم پدر ترام کسی که تاجیک میگه ننگ ناموسی تاجیکی داره باید ننگ ناموسی تاجیکی را دست ما هیچ وقت ندیم جان میتمو ننگنه وطن نه میگه حفظ جان واجب است حفظ وطن واجب تر باید ما وطن خلقمون ملتمون پرچممون همه رو بالا ببریم ما در سطح پست نبریم ما که گپا گفتنی نبودم نه که میگم ما هر یک کاری که میکنیم باید تعلیم بدیم تربیت بدیم ایتونه که ما خونه لج نشون بدیم و مقصد
رقصای بی‌معنی کنیم این کارا هم میتونم این چیستا برای هم بلاگرای هست که جنگ میندازن و چیستا همو میگن که ای زورای خیب میخواد خیب هر یک هنرمند خودش باید با کلای خودش کار کنه ای پشت خیب نشین هنر داشته باشی خودش خیب اومدن میگیره سواد داشته باشی خودش خیب اومدن میگیره این هر کاری که میکنن اشیب که میکنن او ای بی سوادی ای بی هنری ای ضعیفی خودشونه او دالگانه میروند خسی روی اوان همین روز بو بگدر میگیره پگدر نیست برای هم قرار کاری کنین که کارهای تاریخی کنین در تاریخ بمونین این روزا رو فکر نکنین نه پگاه فکر کنین چی کاری که میکنین آیندهش فکر کردن نکن باید چیز دیگه استاد که وقتی که یک سخن میگوی یا امروز یا فردا بعد 10 سال تو فکر که همون سخن تو جوابش با میگوی که چی گپای برای چی امروز بای در بین مردم خیلی میقپی بین مردم یک ساعت 10 روز یا سال میگذره لیک با پگا بانام گپی گفته که جواب میگوی ها در حقیقت هم بگو مثال وقتی که دونجوان میگوی که از دیگر میگوی گپت اساسی واقعی داشته میشه مرحمت همین خلاصه وقتی که تو جواب داری در حقیقت همین چیز هست یگان جای پنهانیش نیست وقتی که تو یک گپ میگوی در حوزه فکر نمیکنی همه هر سه طرف حضور نیست میگوی گپ لیک پگا در گپ جواب نداری تو چی خلات فید میتی برای هم ای به فکری و ای مفکوره پس بدن ای منتالیتت ای معنی سخن ندونستن هر کار شیدنش ممکنه باید هر یک گپ میگی معنیش بدونی اول فکر اول میگه اندیشه گفتار ایدون بیکار اما بیزار اگه شوخی کرده میزنیم برای هم بزرگان میگن تا که تو با گذشتگان مینازی با رودکی و با حافظ سیرازی وقت از سر منبر آزادی سخن خیام دیگر حافظ دیگر سازی ما وقت داریم که باید بسازیم وقتی ساختن ناگفتی و رسو باید از ما بسازیم که بگیرن که همین آدم همین چیز ساخت تو نیست این نگن که همون چیزی بدگیرد در پدرش نالت کدو برای همین ما باید فکر کنیم جوانای عزیز برادرای عزیز هر یک کاری میکنیم فکر کنیم فکری التماس فکری خطا نکنین اول التماس فکری خطا نکنین که آینده خطون فرزنداتون چی میبینه چی تعلیم میگیره چی تعلیم و تربیت ای شما میگیره برای خودمون برای همسایه‌مون برای ملتمون هر یک کاری میکنیم باید فکر کنیم ما دیگه گپ ندارم باقی پناهتون بخدا مقصد استاد رفته و که همین حالی وقتی نوار رفتن همین برنامه شاید رفاقت خودش درک نداشته باشه با کدام خاطر که معنی گپی مرا فهمیده که چی خیلی مقصد هر روز وای کار باری خودش قطعی همون تیمای خودش قطعی مثال را هر کس میتونه که با هر گپ بگه که برای خیر برای که وای فکر نمیکنه برای که دختر دیتره خیال میکنه هم با پیش میخیر رفته و برنامه را تماشا کنه نوروزگی بیان کنه که مثلا من همین چیزا نگفتم سلوچه نشدگی مناسبت شما کنده نمیشود من بخدا بچه هستم که پیشم بیایم خیلیشم کار میکنم مثلا بعد همین برنامه با بیاد دوستی شما رفاقت شما هست فقط خفگی شما ای همه چیزایی که همه چیز اساس واقعی نداشته نسبت شما همین گپا نوجا گفت یعنی در یه وقتی نامناسب گفت که همه چیز حقیقت نداشته که به حقیقت سخن اثر نداره میگه حالی که تو داری وای نداره حالا ما همین ایگا پاک شدیم مقصد که همین دروغ چی در کنه همین با دروغ تو پیار بعد یک چیز دیگه استاد ما حیران شدم برای چی که همین قدر نسبت شما همین قدر گپ گفتن همین قدر آدما را زنی شما کردن زندگی شما را دخالت کردن همه چی را کردن شما را او قدر اینترست نداشتم محض همین جایی که همین برنامه گذشتگی برای شما اینترست نیتو من داخل همه وقت کامنتارات می نویسن که مقصد التماس قطعی همین که ما همین قواعد بینی را خودم قپیدم بولای سوختنم خب مقصد که من بچه هستم که پروانه دارم من یگان کس قطعی قهری هم شدگی نیستم با اینا میگه پا گفتم با میگم کسی در باری من ایستادگی ای پشتی مردم ایستادگی کسی ای باری من گرفته رفته ای پشتی مردم گرفته رفته من همون مردم که ان که مردک میمونم من همه تا دوست می‌دارم برادر نعمت مدد همه من مردمی توجیک من همش دوست می‌دارم برای اینکه خونی توجیکی داریم نه که ما باید در همین درون زندگیمون با قدری همدیگرمون برسیم فقط بله من اگر که پیشم بیایم با خچم کار میکنم پیشم نیان من در ده یا در کار نیست یگام تاش مقصد که با هستن که شغلی که میگن که کم خاطی کار میکنم مقصد چی گپی هست این نیست در برنامه همه وقت برای دوست رفیق در شما بوزای بله گپ نیست دوستان عزیز با کانال دوست مراد شریف یعنی دوران ابونه شوین هر نویگری که از جانب استاد میشوه اولین در کانال خودش میشوه چون که کانال خودش سامانه شخصی خودش میباشه خودش استفاده میبره دستگیر فراموش نکنین اپای رفاق جان دوستی ما هیچ وقت پراکنده نمیشد این گپ
барои барнома буд, барои ҳамон сухане ки аз ҷониби ҳамон нафароне ки тра маҷбур карда ки ҳамин гапа барои хайп бугӯ. Не ки хайп барои ту набуд, хайп барои дигар касо буд. бозам бузургҳо гуфта ҷавоби устод чӣ? сухан бисёр дону андаке гӯй, якеро сад магӯй, садро яке гӯй. Мега сухан дониста гӯй, то дӯстро душман нагардонӣ, зи ҳарфи бетааммул ошно бегона мегардад. Барои ҳамин хат дил ба даст биёред, ҳамдигарро ҳурмат кунед, пишти хайпотон нашавед, хитон душман нахаред. Душманӣ чӣ дар кора? Мега ки дарахти дӯстӣ бинишон ки коми дил ба бор орад, дарахти душманӣ баркан ки ранҷи бешумор орад. Барои ҳамин хат дӯст бошед, чӣ дар кора душманию мақсад ба ҳамеди хат менависанд ки зани фалончаю ишини хеле кадаку ва як хати вай капидану ини хеле шид, и ҳамаш дурӯға, и як чӣ бигӯям хайп даму барое ки ҳам просмотр шава гуфтам. Агар ки шумо ба худованд наздик бошед, дилтон пок боша, худованд ризқа мета, шумо ай пишти кор надавед. Худаш мега ку ай пишти пул ҳеҷ вақт давидан дар кор нест, пул ай пишти худат медава меоя. Барои ҳамин хат фақат ҳунар, ҳунар, ҳунар. Барои ҳамин хат падаромонам ай вақт мегуфтанд ки ҳунар бомӯзед, ҳунар бомӯзед. барои ҳунар чӣ қадар гапҳо гуфтагана ки мо ҳам боине такрор карда мегим. Фақат бихонем, ҳунар бомӯзем, падару модаратонро ҳурмат кунем. бале ай ҳамада боло намеяд. боқӣ паноҳтон ба худо. Ба инҷо хай ҳама гапа гуфте, мақсади мо ҳамин буд ки мо ҳеҷ каса душмани худмон қабул намекунем, ҳама барои мо дӯстан. як хел вақте мешавад устод ки як сухани ноҷо барои ҳар як шахсият сахт мерасад. мақсад худо нигоҳбон дӯстони азиз, дастгирра фаромӯш накунед. иншоалло ки дӯсти мо самимӣ ҳаст. то барномаҳои ояндаи Дон Жуан.